¿Quién nos iba a decir en septiembre que íbamos a llegar a junio con cierta normalidad? Gracias a las reuniones online, presenciales y semipresenciales, hemos podido realizar todas las actividades de ICAS Empresa y de Urrasbat. Hemos aprendido a trabajar con las medidas de seguridad pertinentes, hemos trabajado en equipo y nos hemos ayudado los unos a los otros. Los valores, qué importantes han sido los valores en esta situación inimaginable. Ikastetxeetako burbuilei esker, online ICAS Enpresen kongresuak egin ahal izan dira. Eta zer ondo atera da aurtengoan azoka. Mila esker ikastetxe guztioi egindako lan bikainagatik. Estan grabazioak eta zuzenekoak uztartuz, giro bikaina sortu da eta helburuak bete ditugu. Nire ustez, erakargarriena bat ekimena bilera izan dira, Ermuan izan ditugunak, zehor elkarrekin egoteko aukera izan dugu. Gainera, nahiz eta pandemian egon, enpresak sortu dugu, beraz, pospozik egon behar gara, nire ustez harro egon behar gara. Zorionak eta eskerrik asko denoi urtean zehar egindako lan bikainagatikan, benetan urte zaila izan dugun honetan. Eta animoak hurrengo urtean elkarlanean segitzeko eta ahal den gainean hurbiltasun gehiorekin.